lapha kwelakithi kamaphumulo mhlambe nginibingelele abafethu le ndaba le sizoyixoxa usuku nosuku njoba siyiqala namhlanje ngizowubeka upart 1 ngidile nomuntu engidila naye namhlanje already ngiyazi ukuthi batatazela nabo abaphathi ba ngiqala ngokuqala kusasa ngo6 ngiza ngowesibili phambi kwakusasa ngiza ngowesithathu 1 by 1 eyokungibulala ngeke bazibayenze lonto labafana sebehlulekile mhlawumbe sebebamba imihlangano emithathu bezama ukusinquma ngeke kwenzeke asiqalelana mina ngumuntu ojwayele ungayisabi izinto mangiyikhuluma ngoba engisuke ngigabe ngakho kodwa ngenkani ngiyikhuluma izinto zongikhuluma iqiniso ngiphethe iproof njoba ngisuke ngiphethe iproof nje yenze ngisho sebeyisenda le video beyidlulisa angikwazi kubala ngo TikTok futhi angeke ngiyenze lona akuzona into zami nalokho kuyangiphoqa nje ukuthi angikukhuluma kunensizwa la ebengazi ukuthi asizwene nayo yangakithi bengazi ukuthi asizwene kodwa kuyabukakala futhi ke ngeke mina ngiyabonga ukuthi umuntu mengakufuna azangakudlisa ushevu usheshe ubone ngakakudlisa ushevu insizwa ngakithi mina esengiphilile nayo kakhulu kodwa ekuhambe kwahamba ngabona ukuthi inyoka ingeyona ke inyoka yodwa ziningi inyoka kodwa ke ngizolo ngidonsa ngemsila nga1 abese ngiveza nje wonke ama proof mebethanda sebengenza bonke abakuthandayo I don't care manje angithanda ukukhuluma lezi zinto but ngiyikhuluma ngoba sengihlukumezeke ngokwanele ngithule ngoba ngithi ngenzela ukuthi akube nepeace nabafowethu abanye babe nesinkwa laba nesinkwa khona mina ngisho ngayithatha uyise kuprincipal wami le video kusasa yazi angixoshela ukuthi bengitshela iqiniso mina ngeke nje ngayithatha uyivuse kusasa uyise kuprincipal kodwa mina ngiyazi ukuthi ama fact enginawo uma ngiqala namhlanje ngiwakhulumisa khona bazogoqa ngamadolo hayo yedwa baningi into engineshow ngayo futhi 1 by 1 ending nama proof ke mina by the way angiqageli la ngenzela unisho ningibulala abafana bakithi nazo ningibulala lento ekhona la kunensizwa ngakithi lapha ya kamaphumulo lensizwa sazane nayo ngo 21 siqala nje ukwazana I think it was 2019 2018 siqala ukwazana nalensizwa bengazi ke kodwa ukuthi injena benganje ukuthi umfana yize bengiyibona ezinye zezinto ezenza but bengamazi mina ukuthi umfana nje mhlambe lensizwe yakagumede ayiqale ngayo nje ngqo phela mina ngizoqonda umuntu ngqo angizili ukuzona ukuzoshona le ndale umuntu oqale ngilenkinga naye lo baba ethi upapa J ungumfundisi embona ngepost uthi wafampana angazicathi ngini ngempela upapa J uborelile upapa J wabethu lo wathi oni restaurant lelaphi Italian restaurant lelaphi eqamba manga yabo le Italian restaurant lelaphi eBhalito wathi ngoba iBhalito papa J wathi yakhe wadli imali zabantu nabaye abantu babhayiza nabemhlabeni okay asiqale la upapa J unenkinga upapa J ngiyamazi mina ukuthi uyangizonda futhi anginankinga nokuthi angizonde phela vela ngiphakelwa kuba ngiyena wakubo ngiyamazi ukuthi uyangizonda akangifuni uright unalo lonke ilungelo lokwenza lokho engangifuni nje akangifuni nensizwe engiphila nayo engakazi menze lutho futhi yakangcobo angizile kuzokhulumela yona ngakho ngithe angifuni ukufaka amagama abantu but sengenzela nje ukuthi ndiqonde ukuthi lensizwa yaka kumede ayimgcwali lo mjidi engiphila naye kuthi okay wangcobo but akaze ayenze lutho kodwa phela uyamzonda na umuntu moncenga isinkwa Samuel akuthi uzondwa khona kodwa ke kulungileke lensizwa abangayazi ngizobanika ibackground ngayo
ngoba bukhona ongimbone nje ethi akamazi lo mfundisi. Lo mfundisi enye insizwa nje eke ya kwathi ikhipha amabhodlela ngala emthandeni yayise umthandazi ngalezo khathi kudala nje yayise umthandazi thi ikhipha amabhodlela yabona amabhodlela awathandaza abafika bephethe amabhodlela abantu bazokhipha amabhodlela yamba yasindisa yathi idlozi alisekho ithe isindisiwe lensizwa kwahamba isikhathi angana noma ngicathi kwaphela lezi imali abasoke bezidla phela kunoma bese laba abantu basontela ibusiness yabo ngeke ngize ngikhulume into eziningi cathi kwaphela imali la ibikhonza khona ngoba phela abazalwane bahamba bayijampa into lo muntu ofonayo umuntu omkhulu kakhulu mana ngeke bamba kanjalo ngiyabuya ngi-live ngixolela bafethu yazi angibuye ngireceive okay ngiyaxolisa le call engenile bengeke ngambambi lo muntu i-background lensizwa ke ifike yakhola yakhipha amabhodlela baskemeka lapho yadlula yasindiswa baskemeka lapho phephisani ngani zakwethu ngicathi nani thatha nje ngomuso ukuthi niyakholwa ningazi ukuthi nidlala abantu yabuya yayisayoti kade isayoti zolo lokho ibisonto ebandleni ekuthiwa yini bafethu unebandla elivulile kuthiwa i-gateway of grace ithema isilivula leli bandla le-gateway of grace ikhonza kulo yakhonza until letsizwa le ayizayoni ke by the way yakunikelwa ke zayoni yazi imali ayikho ezayoni so manganikelwe iyoni slow connection kubani manje okay manganikelwe iyoni kwacaca ke manje ukuthi iyashuba lento nje akusanikela bahamba bayeswazini ibandla ke ngizonitshela ulaqedwa yini babuye eswazini laphela ibandla baya nje eswazini bephuma itrip eyodwa bethi bayothandaza abazalwana babesonto egateway of grace bayazi ukuthi iloko ebagcina lelo la ngokukhonza babekhonzela lapha eprimary yaselokhuzaneni lapha phezulu lapha ngalelo la ngenkonza nganoma ngisezwakalana ngizonitshela kodwa isizathu sokuphela kwalelo sonto agcina ukukhonza kulona njengoba esebuye esezothi usonta kwenye usebhizineni into ekuthiwa imayini nje naye iskemanyana naso senziwa elinye itende kodwa siyaya ke kulona lensizwa ke yagumede lensizwa yagumede isikwenze kuningi okunye kwakho kuyizinto ezisensitive inemhlangano lensizwe ihlalile la bekuhlelwa khona ukuthi abanye bethu kufa ababulawa ingakho ngithi mina akungithusi mina ukuthi lensizwa ayisifuni ike yayingxenye yomunye umhlangano la bekufaka khona sibulawe khona kwawukuthi izinto azambanga ngendlela ebecabanga ngayo namanje njengoba bengisabiza ukuthi bazongibulala ezepost uthi wafa mfana namanje khona obhuti esebebafonelile babuya labo bhuti kimi bangifonela manje problem welento ungisabisa mina ngeke isebenze and mina ngeke ngize ngixolise kusasa na forever ngiprepared ngamaningi ngibulala menithanda papa Gina abangani bakho ngangibulala menithanda I don't care kunale tuck shop abayivula lapha ekuthiwa mushroom mhlambe before sike kuyona ngifuna ukunilandela ibackground ukuthi sibangani nale ndoda ngoba ngifuna nazi ukuthi indaba ihamba ifikephi mina ngifuna unibekela nje ibackground isuke eqaleni ihamba uPapa G ufike wathi manager ama-artist before ama-artist abeya manager futhi ayazi ukuthi senginqena ukwabiza ngamagama ngoba amanye abo asedumile sengaze kube engathi sengaze kube ngathi usudonsa abanye abantu bafaka kule ndaba but nabo waye ba scam bona lawo ma-artist uthe ma-scam lawo ma-artist amanye wakamaskandi and ayazi lawo ma-artist engikhuluma ngawo ngoba lento mayifika kona azokhumbula ngikhumbula kahle senza ama-activation empucuzeko waye manager ama-artist abanye obaba bahloniphekile nginixoxela isimanga obaba bahloniphekile ayethi uyaba manager
ebaskeme edla imali zabo bathula nayo ke lokho bafethu niyongixolela nginenkinga eziningi. Okay, lensizwa ngafikile stokfela sase mushroom abasivule lapha and ngizoze ngisho ukuthi sivulwe kanjani ngoba ngifuna nazo ukuthi la angizoqama maka mina ngizokutshela ngento engani mengithi hambe police station ukuthi uzofica 1 2 3 uhambe endaweni ukuthi ukhulume nephoyisela ukuthi uzofica 1 2 3 wonke lawo mafayela ngizowathola njoba ngena le call abanye babantu abazongitshela ezinye izinto nabo abafunayo ukuthi zivele ngoba sidila nomgulukudu la we-scam esambe singena kubantu sikhuluma ngabantu abeze sikhohle ukuthi si-scam sesi-scam abantu kangakanani ekugcineni sifika kanjani la sikhona. Okay, kule information engenayo kulungile ngizoyiholda ngiregister la ngiyithole yonke ngiphinde futhi ukutshela ngoba kutshela mhlambe kusasa ngiyabuya ngo6 ngiqhubeke nansi indaba. Ibandla leGate of Grace lele ngifuna ukukhuluma ngalo elokuqala kuyilona elinye lamabandla elahamba layo scam abantu ngenhlanhla kanti izolisa eSwazini inkalakatha ihlangane nabantu abayiscam abazalwane baseGate of Grace ngisho wabuza oyedwa waziyo omaziyo contact lelabandla mawungabazi ngizokulethela abanye babo mina ngizokulethela abanye babo labo bazalwane uma ukuthi awubazi noma ngizokutshela ukuthi ubani nobani ababesonda khona awukwathi eqala ibandla wabeba umfundisi kulungile asikwelapha ngithi leqalo yena esawumfundisi ke baze bamgwaze ezinqeni njoba kuphela ibandla wagwazwa phambi kwabazalwane washaya phambi kwabazalwane wabuya ibandla waliyeka